Gesù Krista arhakeli uzanu nyeko peteke lushea. Ibriko ker mefe kenye mu mefe senu pukecha. Sala we unu ketho chetiu kepele se chese chedi upe jo ketio nule che kemesa kewa mudze kemesa pie krwa keta umo fedi uke penyo fe penyo volike. We redidali kelho usiet zesu tezet za se tazolike. Pue prakesho konu dietozo tiochela. Gezedi rosho chelinunu zalikupo chelidio. Shetali di DIEKEPU TSALI danu ku hetinia tinie kelitiome.
te balalirifi. Ti soja ke vi po ti tekre ke sapo mu ke la mu ji do ko ma to che so ke to la ni pu te si le mu po ki ke kro cha le do. Visietso Yhoshü ke Korean su ke Mesapo Mpezile no zido shiri hego krimungu meje tordi hego ke la sevordi di soja ke zivi ke sa no hila ke sie di soja ho hori petso ke shala ke te zie ke sesen ki for yawe siro hego bu vimu shordi vor te ke sa ho hari Prala ke le lari nipu mpezi ho no ki debori hego krishi no ki debori hego ngumeji shi hego haha sedi ke te zibi ki for yawe zido hego bu nur solali ke vi poti ke vi ho bi hego zhe hego temi ke gravording ke masakinu mengu di for ke le be te ko mogi no jashi hego mengu ke prepare deri no ha be te se ke ba ha be te ke siu sala he mi popo che khala be njenu she ho hego bu zido wording kinu THEJA ke sa ke ni ke sa ke ko ke sa ngu pre ke limi shi siro zido hego nur sovo ke do hego ma to che ke kri je gori khabien pele ya apo heno no mi me fe ke nie nsilie mpe viele di ke mesa ZÜLUKEPFÜ di udo ZEKELIE zi do ke ja ha ko ha he ma to che ha ko hari bien pele ya ho no jabi gori zi she he pastor Visietso shiri se me do ke mi shi li ji u ko ma to ha ko gi nu zabu za ye shi li ji siro zi do por hi ke kri ke je no ner so vo ke do ke se ve zali nu shiri KETHODIE nu shiri KECHA nu shiri ni pu por hi ke kri ke je no ner so vo ke je ke mape te ko khabien pele la shia no ke riu shili ke no shili he ko ma to pe te ko bu mo znu li le ke se shili ji he ko bu ke to mu ro fnu no nir so je je do shiri ni bu he ko ndi se for ke za shi ke do he pastor ri khabien pele shia non to me do nu nu ke le nu nu po se sha mo he ko for ke le ke ko bu ke to de go ren ni di she puri she pe ko le ro fu ki sa de ri he ko mi je ni me sha mo he ko bu ngu pe visa ko je ja bi le ke le pishin hi chu tenu te pe te ko tse sha he no no ko Sunday school nu ke ba ko ri kha bien pe le ya ke ba tha ko ri bien pe le she ya no ko se shi je zero te online nu ke hu ke ba ko ri bien pe le she ya mi po po ke chu bu ni bu nse ke pe no la le mo je do ri ngu pe visa ko je he ko ma to che teri nu vo thala ka zo bu ma pe te ko nu ke ri u she le mo he ko ro so ha bu mo zenu li le ke se she mo he ko bu THEJA ke sa ke ni ke sa ngule di tola ke promise phele ke tola mbu jabe ha pe te ko she mo ha pe te ko nu she mo jabe he mi liu mi po po chi se pressure je di Jesus Christa ke la ke liu za se di apo nki ame je me lo nge me je ke kro THEJA chabe pe te ko gi she we amen Piso viwe. Jesus Christa ur hakeli uzano. Kepelingo pete kelusia. Nipu ugo cross di ugo bo chido mato kerker. Po tsala lido gabala. Nipu pezie. Ugo kezedi dozu go chilide. Musi zugo mo ke chari chilide. Sla zidi mato go. Chofo gata suwa chido. Chido ZÜLUKEPFÜ ketoko. Mesasir Elijah Meru. THEJA mu angel Meru Nino. Mesasir Elijah Meru. Mesasier no Jesus Christa lebie nkela keli uchiledi. Kelhu ka sapo luda dio npepigilela. Bounuo mu ke mesar fuzano nbaptai sisiawe. Nuvi kai kevitsasa. Ketosir mu sajinino kevitsasa unino. Nuvi kai kevitsasa. Nuvi no Jesus Christa lebie nkela keli uchiledi. Kelhu ka sapo luda dio npepigilela. Bounuo mu ke mesar fuzano nbaptai sisiawe. Pienyü liam kevitsasa. Ketosir mu sajinino kevitsasa unino.
Pienyü liam kevitsasa. Peyavi no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Visaye micro. Macho di mu kwezonle micro Nino. Visaye micro. visaye no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe KEDOVINO Yhoshü. Keninguto mu kolabino Yhoshü Nino. KEDOVINO Yhoshü. Kedovino no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Kevi konyo peho. Ni tole mu ngabro peho Nino. Kevi konyo peho. Kevi konyo no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Kevi tenyo zerho. Dr. KECHA lezo mu asali zerho Nino. Kevi tenyo zerho. Kevi chenyo no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Mekrie Nino tsucha. Late Kevin Huko mu tejasino tsucha Nino. Mekrie Nino tsucha. Nino no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Nisevono micro. Macho di mu kwezonle micro Nino. Nisevono micro. Nisevono no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Nomen pusa. Ketosel mu leketuno pusa Nino. Nomen pusa. nomena no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Nunengunyo medom. Ketonili mu rokoshe medom Nino. Nunengunyo medom. Nunengunyo no Jesu Christa lipie kela keliu chledi kelhu ke sapul huda dio pepi lela po nyo mu ke masar fu zanu baptize siawe Pelhuzeno papino. Tino nizo mu rolesa papino Nino. Pelhuzeno papino. Relax. Yeah. Ready? Yeah.
Pelu zeno no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Rokono kotsu. Luchale mu kripino kotsu unye no fe. relax Rokono kotsu. Rokono no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Rokosano kotsu. Luchale mu kripino kotsu unye no fe. relax yeah slow Rokosano kotsu. other side like this yeah Rokosano no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Vikeme keye. Videko mu vibinhunyo keye unye no fe. Vikeme keye. Tikeme no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Villain sopie. Chonzo mu hotson sopie unye no fe. relax come on Villain sopie. ready Vilena no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Vilhu fe me fo. Vibilie mu niketuno me fo unye no fe. relax Vilhu fe me fo. Vilu fe no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Vipreno im. Que jangulie mu Visietso im unye no fe. Vipreno im. Vipreno no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Visizonyo rio. Nibu mu Helen rio unye no fe. Visizonyo rio. ready Visietso no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we Visienio Pienyü. Leid Luvinilie mu Kezevitunyo Pienyü unye no fe. relax Visienio Pienyü. Vitsino no Jesu Christa lipien ke la ke liu chile di ke lu ke sapu lu da tyo pe pi gile la po nyo mu ke masar fu zanu baptize sia we
Visasino tsusi. Zase kolie mu pusazonyo tsusi unye nope. Relax. Visasino tsusi. Visaseno no Jesu Christa libien kela kele uchiledi kelhu ke sapol hudatyo pepigilela po nyo mo ke mesar fuzano un baptize siawe. Keni sanyo tsuro. Nila bizo mu keviye tsuro unye nope. Keni sanyo tsuro. Keni sanyo no Jesu Christa libien kela kele uchiledi kelhu ke sapo hudatyo pepigilela po nyo mo ke mesar fuzano un baptize siawe. Kepenyo fa peziwe ugo bu mato kemiye kelkra ho chigilela temi mojunu zogamo ke hu mojunu zogamo kepenyo fa mojunu mato ha por marewe ugo kechabo chiledi mato ke krigo chufada dio ke krige mesani pu jehova teche teruza puza ye pette nvie no chi do hike hu kridi hego bu kepele zulu khabie henyonyo hesizemye mi mefe ke nya ko chigilela peziwe no jabye ugo tsuchi ugo cross je ugo tsepe koseje mo ugo bu nginu ugo nidi kepelenu memye mo sizogamo ke hunori ugo jakbi mechidi luvoje ego mato chasavago to pette khabie pelesdi Jesu Christa zano chayewe. Amen. Amen. Dolie
ngo che KECHA tiu sele do we ngo dile nu tuwa mo president government employees kola chadio ngo che doro ngo government employees kola chadio Nagaland nu nyolu mie ker thetwe ki ba mo hao Mizoram Manipur Meghalaya ki khoko de GTA January tigi ngo deputy chief minister pugeche Nagaland nu sarkari le tho chegeche mie lakpo nyesera pogi basi mo hao sarkari le tho chegeche temie krathor bageta ngulie nzishe Morung Express nu pargeche sarkari le tho chege ba donu mie nye hete tapengu kresedi kerke nyero regular mie nye serte tari hete taliro regular mo sla po total ro mie lakpo mefa se kresedi hete fake nye shiba mo haurola kodi peso figures ke du mo ke kriza de deri employees hisoro porhi ke kriga zanu baya shizla daily wages ko contingency ko so ko samadali ro hoyo ke kriza parba meche mo hagodo no class 1 gazetted officers koromie nye pengu krepengu di kerke nye ba mo me nye die kreta tari hete ta tepfero regular so she Kristo rume fa se liro regular mo Sishia class 2 gazetted nuromi nye die Kribo di hitafa ki nye ba mosuno nye se krepengo di serte taro regular Kristo ru hipengo diero regular mo Sishia laki di grade 3 mo grade 4 hagono temie kekra tochaba grade 3 nuro nye hipengo tefe Kristi hitinya pengo regular mo mi nyekerapo krebo di sera sorul liro regular mo sishe grade 4 nuro mi nyeker tenye krepengo di kero regular mo mi nyema fa pengo kresoro di hesoro tenye liro regular mo unagale no mo hoshiro sorkari leto hao lepe jaseya mo mi krunyo ke krari umengu liro unyonyobu sorkari kam sorkari lie tsunege tseya siro minyonyo kori sorkari lie tsunege tse leya temike krari
Sorkari lietero kru kreket lieto di puya. Deri meki debo lieto hauche di ula u society mo u state bu viletio shi ke leya shi. Dieto mo peche di u lieto che ke jako ke meje seba ya ke cheri siya. Ke krila mo na system dieto motor ba ke tala. Tie u mengu mo ke penyo fa me Dolie ro. U sorkari lieto KECHA mie pet tebu hatonu dieto peche. Mo uja ke vi mie chedi lieto cheshe moroshowe. KECHA nun cha dieba Dolie ro. Nagaland no sorkari lieto KECHA mie pet tebu regular ke mori. Hato ker kriori ker nyori. Hato che vakra kikru vakra ke ba pet tebu lieto no dieto peche di uja cheshe morgesho lele ke tula chado. KECHA cha ke nioliro. Ke penyofa sorkari lieto no uke ke she sit tu di dieto di hato che ke bako uke penyofa bu uko pe shesa jabe utse mo ubu urheche di hato che lege dola chado. Seu ke penyofa bu ke sho pe kripye nagamie zige dola chado. Dieu ke hubu tefdi Krista feche nagamie Krista me ko peta tar hozu zolege dola chado. Jidingo ke cha die zogola chado de ke cha chada zum hoze a Bible verse your personal. Romie ko kerse sorkari gi cheke ju ke hu pori sorkari ke ko se ke ba ko die zeliche o ke penyo ke fakino vor ke mo she ke ko pori to ke mola mo ke ko se ke ba joko o ke penyo foto kape ke bazo sala ke hu pori ke ko su petsuro o ke penyo fo to peto ke ba o petsude mo si ke jamais ke pejo mulia ke krila mo na ke jamais ko ha ke vi che ke jamais ke de yamo there is so ko ha ke sho che ke jako gi pia no ke ko se ke jamais primo di ban ya me si rom ha ke vi chele si ze no te tse fle dio Poe ke penyo fo kityo me tsedi lam ha ke vi che ke bazo derim ha ke sho tse yaro no mi chele je ke krila mo na ke ko se ke bau ke me tonu je cha se bamo u ke penyo fo kityo me tsedi ha ke sho ke tsimegi nu fo ka she ke tola baya si rome ko kere se pono no de ga zo ngo je ke cha die koledi ngo government employees kola chale do we ngo ke hunari government kam tsu ba phi department head secretary ba phi sala ke hubori utho u department lari unun no go se poti hau unun no go se chage de chiliji mongo kam tsige mogo ugo ke vi those kam tsige ba gola tse se tsdi chaseji temi hago u government la me ye thor hago lam ha se ba ta ba ya ke zo salang go je poti hau no ugo nu khasdi ugo ke vi those ugo government employees kola chasdo we poti salary vide ke kre ke masa ke penyo fa jehova nipu no hego kre ngume je nipu hey hego zelerdi ke masa ki nusudi nipu hego bun zeker tsle ke viti ha ngo ke le lambe jewe nipu hego chedo nipu hego government kam tsge bagolan ki himeje me lodo jewe nipu no ngume jedi hego ke charan nusje nipu no ngume jedi je
hey government kam tsega ba ko ni pu ke ja ko zo shiri staff ko zo shiri no ngome shi di jabi ko mi bo zi zi je ni pu no ngome shi di ke vi ka ser ro te jabi ko zi je ni pu ke vi ka ser ro se mo li ro ni pu ma puri zi lia mo we ni pu sla no to ngome shi di ko bu vi ser ro di ko ke vi to se ni pu ma to zi le ge do ni pu no ko cross je ni pu no ngome shi di jabi ko mi bo zi ki kru no se je ni pu ki kru po tomorrow par thoi chu ti lia mo sla ni pu THEJA go mi bo ze ki kru ri no bali je di ni pu go bu go ki kru bu ni pu ke DZ ke fesi ke no si ni pu ke no reva di ni pu ubu party u tho no ke vi tho se che le che le je ni pu no go me je di phasi ma le ke kru bi ni pu ke ja che ke ba go ri tsu je ni pu shi di go bu go department go se po tu se ke le che le je ni pu no go me je di ke sri ke chi pri THEJA be go tsu je ha go sa mo li ro ma tho che le mo we ni pu no sala 하고리 세 오고 쓰지 니부 너 ngome jidi ke hubo buzo sheri de to me thori nipu utono matsiji nipu no ngome jidi nto ogo bu nipu department no nipu u scheme u project kri ke se ga ba go no zo sheri potunu tse ke le tsleje nipu no ngome jidi ubu ma ke tsunu nipu nipu public meri kreke tusle nipu ubu staff meri kreke tusle le tsleje nipu no ogobu nipu potunu no go ma to tse di nipu ubu departments ma to go tse krevo ke le tsleje de go mi bo department sem pele se yawe nipu no ngome jedi de thole ke vi THEJA bi nipu ke hubori tse je nipu de thoge molano ma pe te ke truvo da yawe nipu no slango me jedi jabi hey staff ko nipu ke jame go zo she president ke hubori utono de thori tse je nipu ma chabola ubu ledi ubanu ba ga ba ubu su sit tu ledi nipu ma tho tse ke le tsle je nipu no THEJA bu go gibale nipu no ngome jedi go bu ke ze department go bu zo she ke ze ke se si manually ma to go tsle mo nipu department no staff ko bu zo she ke ze ke no shedi ponye pokre ponye porhudi nipu ma to go unni di tsgele tsle je di he ma go ase jesu krista he kala ke le uzanu po jehova king ke meje ke kro THEJA chasowe amen Shirong Ochiro, Kechacha, Kekriwasa, La Chaledo. Chitiki ingo Nepali Baptist Church ro Golden Jubilee celebrates ba. Mo Jedoro Rachule, Vodipudo, Sashe Jez Kehunuliro, Ngo Pastor Visato, Vodipudo, Sla Unilai Chas, Sashe Ngo Nepali go Lai Chasaji, Ugo Krista metzledi ogoni thori keze keprokrova yawe slango golai chasaji mo ngo chido 제가 차베 차사데 데리 ngo pastor Nino dipusa do slango golari chaledowe je Nepali Baptist Church Golden Jubilee ke bala mo ngo pastor Nino ladi keze ke chatsaladowe Habete tsegas habete segeba ke kre ke mesa hi ke penyo Jehova poti haula ke THEJA khaben tse yawe nipu shro hego poti hauna nipu hego na Nepali Baptist Church lan THEJA yawe nipu ugo nipu nsile di nipu he nsi jime tsidi ugo kidebori ke ze uniba yashi nipu hego we nipu krista me tsidi penyo ke lela nipu hego ke pelle nuri nipu hego tatsato da yawe deri miwe nipu hey nana ke prino no di la for sigele nipu ugo we nipu ushetsidi nipu ke pelle no zo she tse ba ya nipu no sala nipu ngome shedi jabi go tsije jabi nipu Nepali ko me po ke krista me tsige ba me po ke tsije ugo je wa for ugo golden jubilee celebrate tsige ba hano nipu no ugo bu THEJA nipu ke krungu ke tsije nipu shoche do nipu hey new poti se do no po kro isje
non che me sa ro fu po chu di ni pu ni pu che pu no zo she po tu di pu se ge de le je non to po se se je ni pu sho je ze ni pu program no visa to la po ti se do ni pu no hey po che te fu se je ni pu no o bu ndi no ta le di ni pu o ke vi to zen ja pu tsa ba ge zo lan pe je we non to je zo she po se la se je ni pu sho he Pastor Nino sempre se awe nipu he ugo ke lula nipu nteji ke trale hoba we nipu ugo bu nipu ndieno tha tule di nipu he metsme chiri hego betasa ga zo lam beje throwe hego ugo ginu nipu ki debori tejang le ba shi nipu nongme jedin tho Nino reselas je non tho potspe kos je ke tefa teja be pots je hego bu bo die bu ginu zo shiri nipu teja ke krong pray ke le tsi je di he ma go sen ki chamu hime jime lo so we amen sho ngo cho baro offering male do we mo ashes ko nyo be je ko le namu ke no reba da bu ke chai bu tsu do ke kre ke mesa he ke penyo fa Jehovah nipu no he go zeller ke mesa ki no sudi he go bu por ke kri ke tsu no ndo sho ke bala ke teji ka ben tsu se we nipu puti hao no he go ka ke shinu ndo sho du we nong me ji di he go ro sho hao ye le je he go bu ma ke hu bo zo sheri me do no tsu le je nipu no he mi bo zo kre ngu me ji me pro me voice di nipu no hego sege ba te bi hego tse nipu pa be ten kin vo we pa be ten vie zo we hego vie sege ba zo mo po ti hao no hego vie sen zla so do ke zo zo we nipu hego ka ke shi hao no te ji di ka shi do ji we nipu hego ni shi di ka shi do ji we ke nipu no ngume jidi jabie gengogelego mots스디 nipu heke hubu hago senzace heke hubu hago senzace pe jasakele tsleji nipu shirohe ashersko lari ke teje kabenza seyawe nipu patipete uni shedi upeleke su tsasa ga tsogo lampeje no jedori teja gerkrubie ogomi bozoi tsiji你不说，这卡个是地好呢，he mi bo ke zburi, he ke lu ka ke sala ben tsu je, ni bu no me je di, he go ke pelle, tsu per hila se je, ni bu he go bu nse ji ga tsnu, ni bu ke terra ke te zada mo di, ni bu he go mi wo zbu, Krista mi ke lu press je, no he go cross je, ni bu no me je di, jabie ni bu he go mi wo zai zla se je di, he ma go se Jesus Krista he ke la ke le zanu. Po Jehovah King ke Messie ke kro te ja chasuwe. Amen.
Cido KETHODIE perseguitio liro Mark tute kera kusoku sere pengu nanuvo hidie pengu katso Mark tute kera kusoku sere pengu nanuvo hidie pengu katso Potsunu tu bigabau Jacob mu Johan unie KECHA Sesie Zebedinho nie Jacob mu Johan unie Jisuki vordisie Kepatau hinie nki hake hubo chari nbusu pie hinie tsenyale sishe mu puo uniki abu niela ke dipu cheshenyaga sitse unie siepuki no zaye ke cheki hinie miepobu nzaza mu miepobu nviza bakelie kasheche sita deri jisusie uniki Nye chaketyo sidi chatamo, nye akretyo kabahio krilevime, mori adzulu fumorkesho dzulu filevime. Seki uniesie henye chelevi sita, ru jisusie unieki nye akretyo kabahio krilevi, mu adzulu fetyo kabadzulu filevizotyo. Deri azatza mori avitza baketyowe atyo khashelie kenje. Deri khapye tsatyo di kesebye ketyomye tsachazotyo sishe. Siro mieker ko su sishe tse. Sie Jacob mu Johan unyegi uko nimota. Sala jisu uko kiele di uko ki Juda ke mogo umho ke jamie ya ke jago miemho ke koseya. Mu ke jago ujo sedi uko ke khatsi seba ya ke ja nieko siba. Deri nieko donue siliel ho. Siri nie ke hupuri jake nyobu nie tekye chetyo. Mu ke hupuri rie ke nyobu nieko peteko tekye chetyo. Temye nyori miebu po tekyeto monya me tekyeto mu po pu kashidi temye kekra halieto vorzo kechala suketso. 지수 그리스도자노 베테고 겔룰라세야 호미에 제도누 테리에츠디 우케 후누vor 케코토바로 예후스누 니켈루세야 무 우니디 니에젤레야웨 호미에 포티게 차시누 라vor 케코토게저 츠바로 우니톨 니 부부자비 니즈제 무 니기 차선나게 조리로 게히라가바기 우케 후 유비시세디 Nike pele ki kuchdi keze keko thomu kepe provoje keze suise niki chasya tie program nu kebam hidi che do zulufekeli ko zekelie ugola chakelie se baptism certificate kabie ugot chakelie tiu balido Congratulations to all the 22 of you who have successfully come and attended the baptism classes and have received water baptism this morning. May the Lord bless you. Before you come up, I want to share a few things. From now on, you are bona fide members of Union Baptist Church Kohima. And more importantly, you are ambassadors of Jesus Christ. Krista suchidi tuvogeto temitsede salanu, and that is why wherever you go, be it in your school, college, in your neighborhood, or in society, wherever you go, wherever you are, may you all be wonderful ambassadors and representatives of Christ and his body. Nipubu niko mipupu kazo crossdi. Krista pelegelie mu kepele zulu. Fakelie suhazidi
Krista moze kehu zedi pochdi kehu buri ni wala thejangu munye gori kehula thejangu vo jege su uke chawe. I will read from Romans 6 verses 4, 12 and 13. Romi ko suru die ker ke nyemu ker se presado mu sie ni go za kesro ni go stage nu kholie mu kehu bu ni go la chagele su chile we. We zulu fagajanu pos heuze pochdi ukruate sidi po zaye se ke sienunu Krista che perhila ke liye he uburi ke lu ke sase lutyo ke lutyo li ke tola sala ne ko sieta li ke vi ZHAPU mengu ko DZHD ke phuma bu jereta ke tyo nyemo hodi sa he nyemo gi zap ori khabie ke phuma nushdi hatho ke shoche ke tyo nya pori che he deri ke sienunu ke rinu pragada temye chdi nyetho nyepie u ke penyo faki chaslie mu ke mye thom ha tho chike to nya ko chili ke to la nye mori pie u ke penyo faki chaslie che. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. The church will pray for you. So as I call out your names, please come up on stage and line up, and you will also receive your baptism certificates. Mesasier Elijah Meru, Nuvi Kai Kevichasa, Piavi Liam Kevichasa, Vizaye Mekro, Kedovino Yhoshü, Kevikonyo Peho, Kevitsenyo Tsro, Mekrenino Tsucha, Nisevono Mekro, Nomen Pusa, Nunengunyo Medom, Belhuzeno Papino, Rokono Kotsu, Rokosano Kotsu, Vikeme Keye, Vilen Sopie, Vilhufe Mefo, Vipreno Yim, Visizonyo Rio, Visienio Pienyü, Visaseno Chesi, Kinisanyo Zro. Ugo ngubade mu ugo Sakhrie ugo program chi do Delie no khasde sla kehu kese ugola chado mu ugola chagasu no ni go ugo program mori mo hozoli di uza kezu di ula chasun ro silirivi mu ugo chase chdi unyonyo go sizemie mi mefe ke ni ha ko ha ke lula ke penyo fa thezie slie ke pukelim hidi ugo bu puti ha hazedi ke penyo fa sieji chegazunu chase che ukivi thosedi tusikile thimye chpheli ga dola lula ga vonu ke khoke ke re ti ze ke sedo so ko petenori ugo bu ke pelle unu chase chdi u ke pelle u thezebie chase chdi lusili givi sie uki kruburi ula thejangu legivi ke huburi ula thejangu legivi mugo bu go nidi nyepu lie chvo legivi ugo ke ze ke nur hedi vorga ba ke pelle mi go pette ke ze ugula chale dobe ke ze ke chachale dome. Hallelujah ke khrie ke mesa ni pu Jehovah te che te ru za pu za ye pet te se nzia we ni pu hego ke ze bi sa sir ke khrini pu hego ke no ready inki he measurement loss de mu measurement loss yawe no japye che do he nyo he se mi me fa ke ni zulu fa ke le ha ko ha
pette che ugo bu thia winu Yesu Christa nunu sudi ke Christi tudi o ni pu ti son he kremer pele KETHODIE per KECHA mo siji KETHODIE di luvo chili vi no ko mi pu ko ka cross che Rüülavono Iralu ze ka sedo do phiri ze ka sedo ubie ka thatcha wan ga ja ni pu puri ke kri ga ze ka sedo so ko pette no ugo bu do phi hele ge vi ke ko khabyo che ke lu ke ma sa lu shili ge vi no ke ko khabyo che Christa mhedi jorli nuri Japunuri nipu ugo bunu memedi tu virtually view go cross che ke ni ke pelela ke peleno ke ni khabyo che ke la ke le ke ni khabyo che sidi o puri ke kri ga ja u ke lhunu je ke se zo shiri ke ni su ha pe jawa mudi bu Christa ginu unidi tu se ke le themi che preche u chame zida le gi u zida le gi che se da le gi pette no no go ya le go gole che ke hu nuri ni pu go bu u jaka vi mi che ha progo sedi lia thoche u ke vi thosedi Christa mo khridi lia thoche se li vi no go mi pu go ha se che mo go cross che ni pu go bu Rüülavono ke pele nuri u ze mi ke vi u krta mi ke vi u khro hi li vi ni pu u mentors mi u ke patha mi ke viri mu li di u go bunu su go ginu zo shoi ni pu me mi ke lie mo vi ke chasa ke lie che o ni pu Rüülavono pe tenu non tho japie u go zu di u go bu cha thauno medonu thusu ke le theme che preche thiezo ka mo poti doyo lazo ka mo uri che ubunu ni pu Christa siji ke thochdi the fudi me same jdi de thomye thodi lusuli ke liye ni pu theme che preche ye go bu poti hawa hangulie mu hinyo ha ko ha mi pu pu ga la chasli gi vi poti ngo ke la THEJA ugo khabiam peleside non tho ugo mi hipile ugo chathele ugo khole mu go selichi Yesu Christa KEHOULUOÜ chayawe amen amen che ke husunu baptism certificate kapyo ko chosu do mo sio khasuwa ro petere ke jidi gola je dasje ya ke pinyo fa pazie ni go tho ke hu siri kor ugo je te siri vi mu ugo che ke te siri vi je ji di ma tho ki kri go chala boda do Jésus Christ zanu chido ke zeni pur shake ba peteko ke lu ke sa su se tsleyawe shiro ba huri uno no go chido la leri ke hu honu ke pe ko pete tse protsekeli ha la uni pe kri mu ko ZHAPU ko ke lu ginu Christa ke huri ni pu le thola thep sa ko ke tse su se tsbawe muslani ko me krono go ZÜLUKEPFÜ ha hazedi ni no no go tesbe Christa ke hu pe noli ko chatha sa se ke li tsli chi ke tse se ke zasia chido uko ke pushi ke to mark to take care nu ke to DIEKEPU per menobe ke zaso de salago mark to take care kuso ser pingu nu ke di hidie pingu sekinu ke ze moho ke tsa su se chili do Mark chapter 10 verses 35 to 45 Christa dorien ye di le to tse ke tsa bie cha ye ke tsa su se tsna 이거 SOBF class 거는 하하 개부스바야 뭐
vado KEHOULOÜ DIEKEPU miguri hauha KESA KECHA susu chabaya Delie kivi gospel tu kesho ko liro uko focus po body uko angle nu jisu sopo shi kecha susu pupe to kesha uko susunguli Delie kivi Mati lesu Gospel of Matthew how haliro Jisu pie Messiah ke diu isi kecha how sunu pu kecha ukonguni do sala Delie kivi Mati lesa how Gospel of Matthew how provoliro uko ke diu ikecha ke divi kecha kon parables kon kingdom more king ikecha how pupu kecha nguli Luke Delie kivi lesu liro Jisu pie temie kecha nupu He presents Jesus as a man. Salanu poenu putike krachati dilikivi Luke nuliro son of man teminyo ikecha dicha ha sise kecha susunguli Johan liro Jisu pie ukepenyo po kecha as son of God mori as God ikecha ha nupu musala poenu ukepenyo po poditi susa pu kecha gospel nu susunguli de Mark lesu no mohasan liro Mark liro he presents Jesus as the servant of the Lord Jisu pie ukepenyo po kitio isidipu Mosala po kityo miedze pie ke dievi kecha uko parables konu servant kecha ha pulala kecha susunguli mu Mark lesson vodi Jisu pie kityo mie po as servant of the Lord kecha ha puvor kecha nu kuson hidie pingunu pie po climax kecha uko susunguli Mark ker hidie pingunu Mark 10:45 ke krila mona temenuri mebu po teketyo mona mi teketyo mu po khasha temeke kra galatyo vorzo kechala the son of man came not to be served but to serve last servanthood mori servant kecha ha Mark lesson ro pu pulala kecha ukosesunguli do Mark to take care how prepare kecha Jisu mu posi jiko Jerusalem the khoja kecha pu context uliro uko Jerusalem the khoja kecha uko susunguli sala uko Jerusalem on the way to Jerusalem Jisu si jiko donu mikir kini ko donu bikini Jacob mu Johan isidipu James and John son of Zebedee unie mikini Jisu ki vori Jisu favor chakecha uko kuso serethenie verse 37 nu susunguli Site unyesi poki no zaye ke chiki hini mi pobu nzaza mu mi pobu nviza banu chaya isi. Uni ambitious sekecha uko susunguli. Uki uni hapo badi no vori jisuki hinibu mi pobu nzaza mu mi pobu nviza bache isi di cha. Mu uni liro Jisuze peno sekecha uko susunguli do. Hamhozuri Siji ko donu chapter tepunu moshlir Mark chapter 9:33 to 35. Zaki mohosaliro siji ko uko toko donu kiti ke bapo uko nguli. Uko inu uko donu no kiti ke medishe who should be the greatest. Sopo ke jatyodoga isidi uko donu kitiba. Musna jisue uko sunuri uko petadishe Mark tepu serpingunu mohosaliro. Kehu pori rienero pubu kenya touchli. Mu mi pette kitio chili isidipu. So pubu ke jatyodoga igecha uko donu who should be the greatest. Probably disciples koi uko toko donu so pubu ke jatyodoga idi ketiba mukishi. Mu susu ke jala jisue uko petashadishi. Nieko ke rieken muibu ke retotsun ke zubu ke no totsli chi. Mu mi pette kitio chili chi isidipi uko petasha. Sala siji kwenu Jisue servanthood kityo ketsa jokim hishi ketsa ukoi siba ukoi renawate they've heard what Jesus taught them Jisu pie uko petha keshu ukoi renase deri Jisu uko kipu keshu uko melunu lele mo ketsa musla ukoi pocha pola sili mo they've heard but they did not understand Jisu pie uko kipu she ukoi renale deri tennu nu le de ukoi pocha pola sili mo ketsa uko susumuli Moho ke maki lavudi ukelle uko unule zekim his seba kecha disciples ko attitude mu uko attitude how kekim his seban hi kecha susile baya hokibo uto
Ahidi ule sengoi ke se shidi no ba ke tsiki hokibo de ukom hake kraki pu wa de esidi siketsati unuvoya. We've heard so much ren thorn wa de musana Bible isida liro uko ke krimekiri ren thorn he ke privilege so uko giban he ke susule. We know what the Bible says. Katole she ki ke bo pubashi uko ren ba ya mu uko sisima ya. Musana hokibo chazu die renadaro urhe ko ke tsekem hi unum ko ke tsem hi di. We love to hear the happenings of the world rather than expounding on the Bible. Chazu ze ko sefor ke pushadar aya unum thor pupe vive sibana ya sidi urhe ke tsekem hi mu ke tho diunu renazo renas siba ke dala ulam hab sapo mo ke tse kem hi ke chaponu ba ke tse sesunguli. Deri uto ke lhunu mo hola shliro u ke lhu jowe Ukel hu jowe. Sidzi hako haki krimo kecha, krizoba mo kecha. Our life seems to be no different than these disciples. Sikecha panguli. Musana sibazo deri sihije silije kechu sibazo deri silije kechu tslemodi sihije kechu tsalalaba kecha ukel hu jodu susunguli ba. Musana hoha ukola vori puti petenu ukelu khalapi kathole shnu sudinu. KETHODIE ki ke bo pumashi su renzo moshun tie ke su le Jacob mu Johan unie Jisu ki cha ke tsa ha hini mi pobu nzata mu mi pobu nvitsa ba che idi chapi ke chnu mi po lesa ke tu mi po haidi push they wanted a key position in Jesus government isidipu Jisu government nu po sarkari nu unie key position po thaki vipo unie menguba isidi lesake thumi wa ha push mo sus ko ho mo so she sus zon here they want to be on the right and on the left po chai nu unie position po chaba authority po chaba asimo deri temi pugetsa election go chili liro body government ki he candidate bunu minister cabinet nu party je ke chabaya ka sa susu sisia musum he tuzo haniri hini me pobu hatn za chamu invi chabani je they are asking for a position they are asking for authority bodi company ke za ko mori theli the chia ka za ko jem ho boliro themi ko position nu kesuya ke cha uko susu muya theze go nu personal susu silia company ke za go nu putsu chne ke cha they fight for the higher position putsu pnadi nu ke suya ke klam mo company ke za go nu ledi putsu pnili ro po reward to vikoya so she influential se ke cha thab nu baya ke chala company go multi thole go nu ro ledi potha ke kriu faya ke cha susu chia hokibo keleu pie uthau mutheru muli ke to sunu ba pe krada liro le tho tse ke to serve tse ke to suwe le pe tsna ya ke cha sumuli muslan nu pothakir kriu nu ban ke chala pothakir kriu potha po phe ke chala nu hokibo homi u ke jao pe no ban le liro upie ker kriu sosodo ikecha kelenu temi sunu pidaya kecha susunguli ukrata pe no ban le liro ubu pothake vinu parli do kecha mori u pastor pe no ban le liro u favorite sosodo hi kecha ukrata mi mori ke ko ke semi pe no ban liro u favorite sodon hi pothake view ubunguli ton hi kecha temi kelenu si kecha no tanzia kecha nguli jisu si ji ko jisu zeto kecha nu Kerkini ko donu ugo thejego mohoviliro Peter Johan mu Jacob Peter James and John hakoliro kerkini ko donu they always happen to be in the inner circle kerkini ko donu mesekoliro kepekrila li ketsa ugo incident si ketsa kropomuli ma thefunu mohosiliro kidztu gi khodi transfiguration jisu pothopor hitse pekrigesonu kerkini ko petengumo Peter, Jacob, mu Johan, uko ze kho ke che sesungli. Getse manne nu vodi ke chatsu do di tezi nu vo ke chati nu. Ker ko buwe ni ko hakipadi tepugo ni ko hakipadi ka chatsu bali je si shidi ko mi se ko liro ni ko mi se ko liro hakya za pido isi. Sala uko mi se ko ke dakri ke chungli. Jaira no po ke si no po pe si na ke shati nu ri.
ker kini ko pete vozo deri themi ha ko mi se ko liro Peter Jacob mu Johan go liro uko kizedi ki bunu ledi ke kri ko buwe chazubadi ha ko mi se ko zeli ke cha uko teje si ke cha krop muli mu sala Jisuenu mi se ko ke pe kri la la ledi ke kri ko khawa ke cha uko susunguli mu hai ke cha is situation hai ke cha ponu Jacob mu Johan unie probably they felt they have the social status. Kekri ko donuri, kekri ko kiri, uko favor chokobe, ikecha unie susu leta meji. Musana unie pidi no hinibu te potaho no kabi hini tsache ikecha jisuki chake jungulido. Unie play tsake baho mosuliro, temi ha society no utha, standing how ha, haikecha no banaliro. Ami ki vi koden here. Ami ki kriko den he ken le how no park it me crocket susumuli. Marker serteta mu sertepunu. Uni how chakitla jiswe uni di ken ladishie pot cricket or te hiu mu pop forget or zulu forget. He refers to his cup to drink and his baptism he must undergo. Ugo serteta sertepunu motion your susumuli do. Ni su a credo ke ba te hiu ni kri livi me. A zulu do ke ba su ni livi me isidi unie ke zo. Mo jiswe te hi ho ha mu po do ke zo zulu ke pa ho ha liro. Po ke me je ke to su su pe za si chedi su su pu. Mo ha ni ha liro po chao si zo mo di she. Hinies would livi, we can drink from the cup, we can do the baptism. Hinies suri kre livizo, hinie no poda ke ba zulu livizo. Tepu sedi nunie, hinie chlivi, we can do it. Isidi unie susapu. So na jiswenu, metsame chidi unikipu ke sholiro. Ni ake me jikato, a me jiu ni azeke me jelivi me chizo. Kemejikato ni asunu kemejiri livison here. Deri azatabakito mo avitsabakito position how has it away apoto keda seketo me la kashito isidi jisu uniki pusha. Mo haketso uni jisu kikecho pubashi uni pochasu silimo. Kedi kuso hidie pono verse 41. Uni Chakesha how uni request how liro it caused emotional reaction among the rest of the disciples. Si jike kriko no bie ugo emotion how no bike hukeje ugo susunguli. Siro me kerko su sishatse. Si Jacob mu Johan unegi ugo nimota. Emotional reaction was indignation, more anger. Indignation, uko English version liro susunguli. Mo how liro, it's not just mildly upset. Unimo zate isirimo. They were deeply upset. Uko nimo targeta uko susunguli. Uko nimo geta susunguli. Mo uni Jacob mu Johan unigi uko nimo geta holiro because they were taking advantage. They were taking advantage by asking for that position. Jisu uko miseko kilili ke bahoha uni advantage susu piedinu. Ke krigori nguli vision here deri uni nu pidi potasu su chake susunguli. Musula uko nimu geta susunguli. Kigetsu wala uko nimu deshi uko sugus katoleshe vatsatishmo deri uto Lili vigecha susunguli. Ukorim haraponu unie zu chamo zhe shizu bu tsida liro uko ki kriguri shizu bu nguli vin ye getcha bri lembu kishi. Jiswe ne salam pusi jigo ke nguli dinu shie. Servanthood. Lietot sigeto we. Pochak krigecha. Jiswe susube uko petasha. Uko text nchido kusa sera pengunu nukidi hidie pengunu hoha mohoshaliro. So security verse hidie senu mohoshaliro. Verse 43. Uko bu hoha leke salasinaba. Deri nieko donue silian ho. Siri nieke hupori jake nubu nie teke chodyo. Hidie dinu. Mo ke hupori reke nubu nieko pete teke chodyo. Jesus made a contrast between the disciples and the world. Jiswem habo krizwa kecha su pusha mo how haliro deri nieko we silian po isi not so with you. Jiswe di how
not so with you. Wei hao ha me zme jedi bie ta shi. Jisu si ji me ko we krimor sho ge zhe jisu hao ha bie bu. Disciples must stand distinct and different from the worldly pattern. Ki zo jo ki u ko krimor sho zo ge zhe. Ki zo jo ki u ko krili ge zhe hao nu pismo sho ge zhe se sunguli. Bu chai nu our perspective. U ko kim hedim ha me hoya shi ge zhe. It must be different from how the world function. How ki krimo shoketa sunguli. Kizu to po jopo tsidim hat shiri. Ukoi Krista mieta liro. If we are a disciple, we must be different. Ukoi krisimo shoketa sunguli. Mo haya ha mo ke bagi ketso getsopo unu for. Mo aho sidi lighthouse nu Krisar Gori zedi diobad ho ketaki kesaba. If we simply blend with the world system, what is the point of being called a Christian? Krista medi kekile hawe pochaki ke choboniga. Kizum het tubada liro, kizu jorlim het tubada liro, kizum hatsya kazato de werim hatsabada liro, Krista medi kegetsu pochaki ke chobaga ke hawa uketsoba. Jiswe nu kuso hidie kinidu. Juda ke moko uko ke kose ke chupie take chasha. The Gentiles exercise authority. Kuso hidie ke ni 42 nu. Juda ke moko krata mi ko inu. Mi ke kha ujosho sedi. Mi ke kha tibaya isi ke chasupu. Sala uko inu uko authority krata thonu uko ke kose ke chunu. It was abusive. Mi pe se ke cha. Uko joso se ke cha. There is Jisu Mohoshaliro, Jisu Epokekosegechunu. Jesus exercised his authority by driving out the demons. Jisu Epokekosegechuliro, Pojo Sede Pojajan Lady Mepesegechumo. There is authority Segechunu, there hoke shoko ho, Mupo authority Segechunu, Kepumago, Kejoko Vapit Segecha, Go Mark Po Mefeteni, Mark Kini Kernu Susungulido. Mo Jisweno paradigm, how ha contrasting paradigm, how ha separated no copy posidigo chasha. Uko text nuchido mohoshaliro, poe dichakini seba, kuso hidie senu, servant, ikecho dichase. Mo verse hidie dinu, slave. Tingi dinu liro, kitiomie, ikecho take me, ikechunu sekecha, dichahaya sepre. The English nuliro verse 43 nu, servant isidipu. Mu verse 44 nuliro, slave isi. Servant how ha Greek mediano diakonos isidipu. Diakonos deacon with dichao liro diakonos how nunupa. Mu it means to serve. Lieto tsegeto, tsegeto, sununu pugecha sunguli. Po concept ki we ponuliro miz feya ke zame esidi honu vatsaba. De puchainu we get the idea of serving others. Ke krimi kruhi kecha, ke krimi liecha kecha susunguli. Slave haya haliro dulos ikecha Greek nu sepa mo puchainu mi themi hi kecha ponu se kecha nguli. Dicha hani ha kitiomi mu mi demi isidaliro society vie pothau nu poskel nu mohosada chi lowest position pothaker no thonu ke bami susa thaba ke susunguli. There is jiswe nu dicha hani ha separdi nu kehu pori isi Kehupori jakinubu nie teke chodo. If you want to be great, you must be servant isidipu. Rekinubu peteko teke chodo. If you want to be first, you must be slave of all. Ikecha hapu. Bo pachayno uke penya from hingunuliro noi janaliro. Noi keko senaliro no lerdino. Me teke liche isikecha. Learn to serve other people. Take me isiliro, morikitio me, isida liro, they lived, okolkelhunu, take me isida to she, me kruhi getcha, me her go getcha, Kekrimia poken who tau bipe vigatola, okoim hat samaya getcha, okokitio me tau nusus, le carotano levin here.
uke kruhime isia de kityome zetomie isida liro oenu vori me kruhi ke me kruhi be me bu me kel hu thau be pe visabaya me kel hu thau no me bu rle ke to sun no hat sabaya ke cha sisinguli mo jiswe no bu si jimi le to tsda ze shewe me teke me tsmo sho ke cha be teke ke cha thau no thasmo sho ke cha sisinguli mo poesu pudinu potopo khapie thaki chake sha uko kuso se hidie no sisinguli do de cha hania puker ke chiki English no liro he must is it must more so big it de cha ya say English no chutyo uko tingi de no liro chutyo isi mo chutyo mo must ini hanya ala translate sapi o me chano volume ozum he must isi da liro so more so bi isi de pubade sala rin ke chmi bu me theke me chmo so ke cha holio chutyo isi chmo so bi isi da liro this is not an option for us as Christians uko how ha ke dale ke do sus bamo chmo so ke cha jisu de no che do sunguli jisu ke lu how ha sala mo ho ke chiki uko penyu pu ke di hat se ke chnu jisu po ke di josem hat se ke chnu po he reno ke chnu hat se po e po jan le mo ke chnu hat se mo po no po ke lu how pe to be service no hat se ke cha uko sunguli mo sona jisu ke lu no che do character se pe ke puli di po thala chli do ke really humility mi po di cha hai statement hai zo pu tu ke she susur kraba greatness from the world perspective can be summed up with 3 P isi kidzo ke lenu ja ke chu liro di cha sen no va chalevi ke re liro position ke new liro possession mo se liro power isi mi point no po thapu ni bada mi point no po kini po bada mo mi point no po ke ko bada zhe uko su ka jam ye de isi ke chano such a great person isi ke chanu va chabaya ke che sunguli ti kidzo no mashli ro utho po phuzo ke che status po phu ke che mori utho ulle self importance utho ulle ke me ye ke che ha ko ha value chabaya kidzo no mashli ro musla ha ko utho po phu ke hu bori utho po phuzo ya u status u standing po phuzia u tho u self importance how ha lezo ya ke chiu nu rno shuba ke cha hawe challenging sebada ya ke cha u ko sunguli humility becomes a challenge and it includes us as Christians u go Christa milaris with ula challenges ke cha bong ke cha sunguli there is jiswenu he points us to this pathways jiswenu cha ha thapi u go Christa me ko kesha musuliro tie kizu we potha po fu po ke ko po fu zo shiri Christa me kon liro you are to live differently nyo ko kridin hushmoshli ki krimi pe put others first ki krimi bu racially ji ki krinu utekeshli ji mo harhalaro ukepenya fo pelili ji Susan here jido uke benefit di hawa uko encourage ke chuli ro uko tie humility how no lu somo ke che susunguli utsuker no ke she susung no pi somo ke che susunguli utsuker no ke cha hawa ulle pez ke che low self esteem hawa pubamo there utsuk humility hawa liro amez bazo there ke krimetso fu bu ri ke che susupuba Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Philippico kinie pengundu no kirpo ki mohoshliro. Paul no tugeshenu hamhedi di chawa sesa. Christa Jisu nulepie neko nu shosetuli. Your attitude must be like that of Christ isidipu. Puchaino ubu Christa keleu sedil husumor shokecha. Jisu kim hedi kiza how no pum hat sosashi uke lebu pokelum hesomor ke chasa singuli kuso soru no mohshlirom po uke penya for Phizo shiri uke penya for ZEKELIE potopolam hapuri chmo isi a di chaho KETHODIE ha probadinu uche ka saseba jisu puba holiro jisue uke penya for Phizo shiri
uke penye fuze kete dedi poto polam ha porichmo isi. He is God, he is the divine God. By nature, po jonu po uke penye fuzo. Deri po kitza hanu por keche po no uke penye fuze ketudi. Poto pim ha po pili do keche su kele se di vormo keche sesunguli. Po chayno Jesus did not take advantage of his position as God. Jesus ne poe uke penyo fo keche potasu supie po to jas lady potasu su tesha set ha keche uko sesunguli mo. Poe no mi bo por hu keche mo ke copy po vietche keche poe so se pete po meje vazo te runguli ke se ke penyo fo so uke penyo fo keche uko sesupuya. He deserves every honor and power. Ke ko pe tenguli ke se ke penyo fe, te ru pe tenguli ke se ke penyo fe. Deri poi pothasu su pe te khasa ke cha potho polam hapuri lemo isi di Bible lesu sepu. He willingly let go of his status and humbled himself. Potho potsager no se. Mo pole no ke pele me ko chige chu liro. Nie ko Christian nulle ha ha sen ni nu sli je isi. We take advantage of our position and our status. So make agree to live in here. Utapo nida liro. Status for bada liro. Where so sedi uke literally gets the chavadaya. Mohokipo utasako so sedi me pesegatory me get kagatory vodaya gets a singular. Deri pole. Ubu Christa can live selije. Have the mindset of Jesus isidipu. Mo Jesus Christa can live seleliro. Can le how habada liro. Ukel husu supeteno pu impact pasumosho keche susinguli. Christa attitude how has said if we are to have to live with Christ's attitude. Christa can le po mindset susu sen hudadiro. It must impact how we live. Ugo kim hedin huyashi su tseke disumosho kechenguli. Ugo kim hedim hatsayashi su tseke disumosho. Or how we treat people. Kim hedi ke krimegi kim hesayashi suri tseke disumosho keche ugo susinguli. Moho kesiki Christa can le sen hudatshe. Bible no puke sigem hedi no mo arkecha Christa ke le how sen without the we must have shift of attitude u ken le how har dismo shakecha susunguli jisue potho no potsaker not tisdi popo me donu dizie chase mo po dizie cheke po climax liro po ke sieka zo dizie chase mo verse 10 ye tata Philippico ken no pukecha Cruz secretary boy dizi cheke susunguli mu ubu honu Christa keleu sedi unnu sedi husje isi true humility tenur no ke cheke thosa umez balivi deri ke krimie jivila umez su christian mo ke cha uthabo ni balivi de ke krimie po phupe sishadalio uthasu ni no samo ke cha susunguli chankin you liro sacrifice mark ker hidie pengunu Pienyü me bupo take to monza me take to mu popu kasha teme krakela or halieto vorzo isidi susapu. He gave his life as a ransom. Pupu ha kasha uko kalali getola uko hali getola to redeem us. Poi popu ka kesha susunguli. Romeko soru ker tatanu pole pukecha. Po cruz ginus sieke shalanu uko ke puma diechegeto sununu uko halide. By his death on the cross, he brought us back from slavery to sin by Belesus Pusha. Poenu pumau sushumade po pubie. He paid the price and he set us free. Poepo pumau sushudi uko shprishuma ketasa sumuli. Mutie uko susupele yaliro. Tie we are free to obey God. That is the sacrifice he made for us. Jisue no sacrifice ha chasha. Jisu rotho tsushwa ketala. Poe kashwa keta poma sushwa ketala nunu. Tie uko bununu. Ke criminal sacrifice socially ke vi ke kosu se kapi utsha. A krisaro kori zeke zasaba hoha. Uko zeke hugetsana ha ke pusaba. Jean Crapomuli dalira suno tehet shabaya. Pumevi poprali dalira suno uke vi totsu shabaya. Dem hakeme vi puri bamulir hapuringuli kato bamulir suno veke la ledaya kecha ukom hatot segetsune haikecha tinia.
if we are to have the mindset of Christ and serve like Jesus. Jesus Christa ke leu se di ludi pom he di le tho chsuda li ro. Upright how ha. Upright how ha. Utho ulle pe vi ge cha ke me ko ge cha. Mo utho ulla le ya ke cha us selfishness how ha pe zhe sacrifice how ha embrace chile mo shon he. Chsuda ke cha khasuda ke cha how ha chsele mo sho ke cha uko sisunguli. Mo shi di ro. Hai ke chno Phizo da zhe she. Utiri khaso mo sho ke cha. Uthe go go khatsi shwa mo sho ke cha. U resources go khatsi shwa mo sho ke cha sisunguli. Just say muthalau liro service. Liet hot service. Jisu ke lu how mosh liro. Jisu no puke lu doyo pala boy ki zahanu vori liet hot. Dere potisu so boy meri torso ke sisinguli. Poto poterusu so fumo. He did not seek his honor. More boy wordinu kidzino political powers ko po backup susidinu. Po word ke some hato tsige to lavo ke jamiko ke ko ke semiko favorite fumo ke sisinguli. Sikachu more boy word ke tsinu. Ulepe zige to meko giri chau tshe. Tsulien ho mim himo ke tamiko disabled ko kruhi ke sisinguli. Ke tatshimiko mi usa promodi mi utidadi mi keto ya ke zamiko sokoso ke lu cheke sala ke sisinguli. Po ke lu ho moshli ro. Everything he did. Po tseke sepe te ho haliro. Tie ugo Krista mi la takke po model po tseke ba sisinguli. Jisu meri torso po ke lu no po ja pum hatogo mo so shi. But he has time for the people. Temi go la po tisu su kashe. Tier ke ta mi lari poti khashe ke vi thomi ma ke si thomi nan me ko lari poti kha ke she singuli je ke tau su lari poti ba ke chunguli ke tse ke me ko lari poti ba ke te her ke to mi lari poti kha ke she singuli marginalized ko lari poti kha she ke che singuli poi vor ke che service honu le thotse ke cha honu poke lu pe te kha ke she ko she singuli do Philippi ko kinye tenenu ko singuli. Poto potsepe jlie me diemi richepe isi. He emptied himself, took upon this form of a servant. Poto potsepe jisidi me diemi richepe kele ko singuli, taking the very nature of a servant. Servant isi kecher pusuzigmedi. Servant they do the job. Me diemi ko me kityo me ko hatouchiya. Musala ukoim hatouchike tola they forgo their freedom and their comfort. Mi kito mi ko mi teke mi ko u te gogo u freedom go u ke khage chuko u ke khage zo so ko se pette pe zi shidi ukoi pim hatouchiya ke che susunguli. Ki zi hau nu moshni ro selfishness hau ha u to u ja je lege che hau ha krapi ba ya. Uto ujaje legeche. Uto ulepe vigeche. Uto self-importance hako hakrapibaya geche asisinguli. Deri uko Catholic puke sigmidi. If we are to imitate Jesus and live a life of service. Jisu kelhum hidinu lietho kelhu hanul husada zashi. We makroponu. Tezese ke makropo releases emotion here. William Barclay. All those commentators put out on here. William Barclay liropo commentary pondo pahamidi tusha. Our human problem today is we want to do little as possible, but get as much as possible. Isi. Utemie ke repoliro. Chule ke vide ke tsuro petsali. Der nguli ke toliro ngu pipe kale ke to ke lesu nu baya isi. Mu utemie ke reliro how ha ke cha poisu pu. Ke tsu nu liro chule ke vide tsepetsali. Der nguli ke toliro ngu pe kale isi mu holiro body unagami mentality zeke ke seba ke cha asusu lebaya. Ki utsuro pe propetsali doshi. De kale ke toliro kit medi ngu pe kale doshi ke cha ugo si ke cha tipo nu lubaya ke cha sunguli. Jiswe nu piese jimi ko pe tha ke sha hanu. With here, what we do today, where we should see it as an opportunity to serve.
mo le tho tsege je ke leo sida liro uko ke leo mere sileri ke hunu le tho tsege je sia har bipu ba mo dioban he vori umesebo tsege ba su bipu ba mo de. And so this calls for a radical shift in our daily life. Titi ke hunu hapo redi pe vi sesamo so ke je su puba uko che do dili no sorkari le thome ko me lak grip lak po ke je ba ke je su puba mo ha ya puba ke je ke anu hai vor ke je bo sorkari le thome me lak po ke je ba liro mo ha ko ha pe tebu a service khashodo at shodo ke je ke leu no phile liro our government functioning will be totally different. O government se ke je we Kodazo da kecha susu leba. Uki hunu mikrobo usorkari le totsege chunu umeseno metme chidi de tobaya kecha ni mikrobo japu sidi unibaya. De hoha meya kechunu mohshada liro. Uko pette guri jisu ke le jisu nu le hope unu le chli di I will serve kecha honu pidinu. We platform ki unu tashi sunu at shodo a ke kri shodo. Ameseu kashodo isigejunu I will serve igejekele hause pisholiro we lito sorkari le torobimo u system pette urdi dale ki visu singuli takipo if you are an educator no mi petaya kazami liro no su no nthaunu ke petami gechna honu serve tsege chahobe ameseno asu tshodo isidi tshaliro Ntonu vomodi me jakrapi me butn sunu pe thake ba kiri noi no pide aho amese aho aletho aho no service do isidaliro education system no wiki hinezo don hier mori theli thya ka za mi num hoshuliro how ha athaude mo athaho no athie pile do nguli do ke kiri ke kri shoda I will help and I will serve ke kri shoda aletho chodo isige chuno pineliro Metha keche honi ho seke do keche ko tsepezele don hi beje morish kya ka ke se unuri livizo kim hedi seba yeshi we su si tomo deri sikira ka se ya ka zamiwe resources o injenuba musna ha sedi ke kruhido putuge chunu de tochu do isige chunu pd resource tezeli liro sunu rugu ke chu zle don hi musna ho no mo ke in platform ke huponu ugo thazo shiri take that posture as a service hokibo le thoke le no aho thaso do isige chuno hokibo jakhari ngutsomoda libi hokibo mem hojunu hathomon he ke chile da livin he deri sunu pishodali redike chu vonle don he nigo homie mo ugo thoda homie us uthapori nidi ba you have authority ubi mpeleke shemie ba ntaker krebo no nbuthake chemie ba gecha ukosesu muba mononton siba use your platform for the benefit of others ke krimi zivila lady in platform thasaji nto nzao pesile ke to lamo nto ntego chepe kale ke to lamo di ke krimi kruhile ke to ke krimi pesile ke to platform no so liro THEJA so forso Bible le pukesekem hedi Philippi ko kenidinu your attitude should be the same as that of Jesus nkelebu nulebu Krista Jisu nulem helije musidi le thochselije isi Philippi ko kenie semudie no hamedi pusha nie thyo nie jaje keleno comme thyo ke chnunum ha pori chhe deri nie chaker no lidi ke krimie se niki vikon ke vikon zolije Siro nie ke hupori nie thyo nie ke niur bi leta hi di ke krimi reliri rakalije Philippi ko tute kenie kusemu kusose mudienu consider others isi uko chido nipu he haunu vordo di uko do chaba nipu he haunu ke ko thodo di udo chege jahanu uko ha ha rakashiki Jisu Krista uko la chege shalanu uko thi ha ke ha ba ke chozo Pupu kapie rototsegesa pupu ha kapie boy sacrifices ke la ke tsananu no mo agetsa chedo vor ha ke ha ba ke tso boy no pojaje lemo potsake me tosha pothau no boy sunu he lay aside his status pothau boy so kau kasidi potopotsake me tosha
kekla mo boy ukor krabha ke chala ukor leba ke chala potha su sui boy le mo de potha su su de mo de mu boy ne potho pu phu khabe ro tho su su di ke phu ma the phau nu no mo a ke cha shaphali ke dola boy tie potho pu sacrifice su boy tsu ke shi hao ha zedi che do uko challenge ke shu li ro uko chi ke shu li ro we need to think differently Krikidzu ke le ki kridim halle shaji Krista nullebe uko nulle chile dim hishaji uke penya fabu uko ke huboi kru hishadi uko butie uko ke lu haunu Krista jo mo Krista patho tabi mikke ke li susu chili ke smie chili ke dola ni bubu jabe uko pette go chse mo ke ko khabe uko ke hubori chse ke li chmi jinda yo bishi Kepenyo Krista hela si ga sha popu kha ga sha ker kranunu he go ni pu he ha sevotyo phato ha ham hori jasalie mo he go bu puti ha go hanu theja ka sa mula ke le che Jesu Krista zano chaya we amen ugo bu lesson ga cha chakro bo hiro ni pu he
the Lord's table, the Lord's supper, communion. Mi je hau nu vorgele nu. Terhu mu pocha ke nim hathop. Pocha ga basu ha ugo le preshike. We are doing something sacred. Jisue poker ka chahau chega janu ugo bu rekridi. Uke le ke zadi. Thenu sedi. Chega do hatomo. Deri menyodi. Poke khe rekra ka salashdi. Ugo peteri keze pocha ga ta le ga shamu pupu ka ka shu moho ka salashdi. Sega do hatowe. Sala hage ba go zo shiri. Ugo che do ke khuza ga la mikro bo chazuri tha. Deri peteburi hakoha leke me season ba. Chega do nikradawe pomo biet se biet chagasha za siuzo. Ugo ha ke pubaya deri leka salasje. Krigato te hiuwe pozie pe krugasha uke puma vakelie za siuzo. KETHODIE nu korin mi ko kiriu kirapo me fet the thanu pugaja sala ke huburi potho porli le menyodi nikrada such mu te Yesu krije. How ha pochae ugo bu ufaka saladi ukhaga salapie ke penya fazdi niepu henu vorgele so hapu. Hawe lepe siga ba herbi moderi hojazari mohobawe. We don't just look back at the cross, but we also look forward, look ahead. Gagla mona korin mi ko kiriu kerepo mefe sorunu pulagaja kekila mona ne ko nikhada hau chegaja metsi mu tehe hau ha ke kre metsi niepu lavor ke moche po seuje thapi me kebazo. When you eat this bread and drink the cup, you are proclaiming the Lord's death until he comes. Salano communion nu niepu ke ka chagazunu le pesie ga sha mu hoja chari mohola ga sha sigaja tipowe. Awala thie we chmu kre ga junu le menyo so mor so ga ko liro Jisu Krista ulas sigasha au har krasike. Krista mo ke ze ki group ochegata ugo pet teri Krista ginu ke ze sieze zri chegata. Suri ra ka salasike. Mo Jisu e khunye po lavortyo mo su ke mercedi we thushike. As we eat and drink the elements, we take it in remembrance of the sacrifice of Jesus. We take it in fellowship with one another, and we take it with the hope of the return of Jesus Christ. Salano Jesu pelelidi popien kala kelio chilidi ke pele zulu filigata mi poliro. Keze volike niepu heawno tepudi uchka nyobie volike vapo sizi zodi utho urli leshdi uke jog mugo phalalie uke jo chalie Jisu thejeslie di krusu rakala sheke puti ke jeyopo sizi zodi seledame. Amen. Le tochse ga dogo niko peziri haki kolidamo. Kepenyo fa die kropo
Ernala Sakhe. Korin Miko Kiriu, Kirapo, Mefet Tenye, Nunu Mefet Funupugaja. Kekrila Mona, Niko Nikradaho, Ketchametzi, Mote Heha Kekrimetzi, Nipu Lavorke Moche, Poseu,Zetapie Mikebazo. Salake Hupuri, Putuchmodi, Nipu Nikradawch, Moripo Hill Kriro, Bo Nipu Mo Pozio, Kitate, Jotadio. Salake Hupuri, Potopoli Lemenyodi, Nikrada Such, Mote Hesu Krije. Kekilamona Temike Hupuri, Nipu Mo, Zelemenyom Modi, Chmukriro su Uto Ukepejo, Ch Mu Kretaya, isi. KETHODIE Mukelie. Look me fekenye, kere DIEKEPU Sosie Potito Volete, Poe Petakeli Gozem Hachudodi, Kebalie. Sidi Posie Ukoki, ke Mejigam Hoza, Nigoze, Chigavangi, how Nino Torvorzo. Kekilamona, Aniko Kiput to Shudo, Ukapenofake Disu, Chivolige Moche, Hakipuri, Nigoze, how Chalalito, Catala, Sida. Po Nikadao Chipilidi, Ukapenofat Cheshadi, Bitsibi Ugotsa. Sosie Pote Hiori Chipilidi, Jasha di Kapie, Ugotsa. Kenu Rebaro, Akachabo Chasudo. Kekrinipu, Higo, Nurkradi, Nikadaha, Chigado Tihonu, Noe, Kerhi Nikadao Zogaja, Priawe. Kekringu Kemeje, Kideri Sushi, Urkraya. No Higola, Kemeje Zigasla, Beziwe. Nchesunu Nikadaho Chigajano. Higobo, Chupu Nuzori, Murafunuri, Meti Sakokelie, Viget Sakokele Tsuche. No Nikadaho, Hojasaje. Sizogamo Nziesunu, Tehe how Krigachanu, Nrabi, Kerhi Kasiagaja here Kraya. No, Hikejo Vasia. No, Gerli Katokashia. Ginu, Gekrigato Cilia. Tehe how Credo di Dojigili Tihono. No, Higolano, Gruski, Ziepe Krugasha. Mokemeje Zigasha, Hibusiga Salaje. No, Tehao Mojasaje. Le Tochasudodi, Korkele, Hago Petem Hono Jasli, Sidi, Higobu, Poti Haguano, Nurkragelie, Nkrusu Mohogasal Sagale Tsuji, Jesu Christazano Chayawe. Amen. Hayo Poseka Pesisido, Pokino Gabago Nigo Pesiri, Zagabagi, Poketa, Piliro Suro, Ugo Litogo, Razadi Zalido, so say, Mecho Haniliro, half. Ketu di sidi zasodo sala ke fezaslie tedi bo zaslie musisiu ke kete zala kero sala ki huburi piliro ke fezasaje Ugo Tido Temi Krazaba sala ke fezamon shomechemu chazuke thagori ni go beziri kekrimori posika thago tabando bazugo hamodi posinu ka thago ni gori kerizaki khori domo Kehu bori muliliro ke febalie ni banunu ke chatsabalie idi peteke se ke methadi chalido hapo se ke pusia gaja mu leba morsho gaja sohaliro kristali beu ke lagele uchili ke mo mori penyo ka sali ke mo mibu kerka chaho ha chayamo sala suri lebale. As you receive the elements, be in prayer, talk to God, thank Jesus for his blood, for his body, for his sacrifice. Be in prayer, and we will wait for one another and partake in the communion together.
Pesonu tehie nguli ke mo mi balu me balkanino pekronu pesonu nikradang ulio ke mo mi balu me okay pekronu liro okay hakia robade pekronu tehie nguli ke mo go okay Visietso Yhoshü nikradang uli ke mo mi balu me Iji hasrivi okay Nikrada nguli ke mo mi balu me Rokono okay Kehou puri uke chatsali mu udo chatsali da so apele KETHODIE nu pugaja Yisue hauha tiginu ke ker nikadauzo lipie zliche hauha amozo isi ugo keze nikadau zli dome Sosye Yisue pulagaja tehe hauhari nikola nukru ke par aziula dietsi di khokelie tejo ka sauzo we niko hau krip preje isi ke Metha di tehe okrele dome Abu medo chili che ni pu ke tsali hawa tsali kata ko bukhor ugo tasha mo se sino thela ka chau chili do Ugo telanu peteke ze shethaliri tsaliku krepudi suru abun me do chali how kelili dio Okay.
zero ununu hachu tu ka jau ke ko lanu we chamori le ki vi ke zie chesili ke view bobu ke hunu mu Krista Jesu ginu tepu pe tegi ziu ke chache mu ke chache ZHAPU za ye che Jesu zanu chaya we amen bali di announcement ti ke zio poseli do Kerio liro ni go che do for ga jigi ABCC Missions Department ki chatinu mission jadu do program mo mission je lesa hai ge cho bonguli da me che ki group etela popo ga su ha khasha mu su je di mission jadu do je di envelope posaba ba thoke li ge cha sala ni go ki hu puri ABCC missions la chaba teje gori premenyo sa sidi nipu near chagasha ni kasha mejidi khagashnuri ni go ke pe cross je ge se ni ki chasi amunguli moliro pakajagi go ABCC mission department ki chatinu zagasha magazine mu envelope pi pheleje Kenyoli ro Tenugo conference UBC Tenugo Kotho conference vor gaja Saturday o gaja the thanie ba kergi badyo ba thefdi putigi vodi registration ko se data jo mo sala UBC no Tenugo pettebu puti ha lebadi vor kepeko presaje gaja se kepesisia speaker ni liro pastor Nino Phizo mo Mrs Visietso Yhoshü unye ke 30 di puti se do session kerio ba kergi do mo session kenyu barogi sesie hakat chogori sesie chahogori bado sala Tenugo peteri lebadi vor puti hanye ke kotho presaje seuli ro thefoko kotho vor ga tuzen he ba pengu gi do ke pesiga ba hawa liro timing ke dizawade sala ke pula thamu thefoko kotho ba die modi chewe ba pengu gi 5 ki ke sebado ho mu vor ga tuzen he ke hudo hanye dikepu liro Mrs Shyien Vihienuo mu Gen Z je topic liro Gen Z isi sala how interesting says demo tefugo ke hu bori puti ho lebadi vo ke koto presaje so do kise Monday dawn prayer ba pengunu nu ba suru ka chobado saki bado how habasi ya there is do puti zedi Nagaland la usiela chape kri ga jati boban ba sala ke hu bori Monday dawn prayer ti uri lebadi ba pengu ki vor ke chano ke koto suje pette pezi ho